Meghalaya Truck Owners and Drivers Association MTODA hak laipoi tarik unai lar arjar pulai kala Pak Jing Tho Shau Chief Executive Member Jongga Khas Hills Autonomous District Council uba penyat sing sim bantu kelar namar ke jinglum pisa palat ki kerdop lum khajna Jongga Council ki bala penyeng hasilenter ki road surak PWD. Hakatega Jing Tho ka association kala thaplang ya ka thop ki kerdop krong khajna ki beron khat pratali kata hendrotali ha motion road mark away ha soyong mau that raisan but mau plang ding yei mar lightly ha mau lai but sning na lor lightly ki way pat ki bala krong da ka hima melim kum ha maulandap narbong bernihan but khat lai mer bernihan Habakran cikilat patai kubur hadin ke jingwan yakran buat ubak penyat sings im. Nakaliang jung ubak mos marngar ubari Presiden ulaong, bau Chief Executive Member ulaong, bau dan jing tip buat kadai kakam jong ki MDC halaki constituency jong ki bala bu ya kitay ki kerdop. Ulaong baka Khas Hills Autonomous District Council ling ba u Chief Executive Member kan wanra da ka working plan ba kumno ka council ne ki hima kin lum khajna na ki trok kit jingkit. Kidai hi akan surok jongka PWD department. Kindai gi surok senong lani gi surok basna hi. Andai kidai harut surok basna jaka naka PWD department. Kumbolong menta na po bahapa po mau surut konsensi ngidon kumban rutli kita ki kedop lum khajna jongka konsel. Nang ta ngi poy so yong konsensi kadon gawe. Ngi poy po motharasan konsensi kadon gawe. Nang ta ngi poy po mau plang dingyai konsensi ngidon gawe. Nangta ngipoy po mulai konsensi nilap lightly. Nangta ngipoy po umsing konsensi ngidon lightly. Te nangta kadon nakaliang jongka hima melim. Kidon lightly kata kitan riboy. Kawe de maulandap, kawe de narbong bernihat, mar kawe de khat laimer bernihat. Kini kidai ki kerdop lum khajna ki badon menta. Ni ai buram ya ICM jongi kidon nakaliang kini kerdop lum khajna. Kidon jin south li badai haba konsensi jong i CM buron buram jongi. Karena du baiwan ma i aka kumusian na liang jongi ila weng no ila khang no ya kimiki south li bahap aka konsensi ke jongi. Ketum ka i jongi galong bai pa imat pa menta kasyong haki nong ikmat constituency wise banbu yaki tulget. Ketum ka jongi menta kan. Namar menta kamut pa ila mangi kumbolong menta kamut pa adin bangilawan mi ya usiam jongi hakini ki si balada iong iu halor ki ji bagi don tuget hakini ki silong bypass bahap konstitusi ke jongu dan ngalin jongi la sim khia kata ila penduk no ya menta mamnan suba penwit ingi nan suba harai sangi mun ba sim pisa nangi tengi iba nakalin jongi ru menta ila kansai ba apan ya selok lang bati para nom ikmat para NDC ke badai jong kitu ki jakaba babu ya kitulget. Kani je iro ila kan sai ba ong ban ya sosi lani ba sosi ru ihaban yat menta ban bu ya kitulget lani kita kerok lum kajana jo konsel daga bai su jumut lang ya kata ka working plan. Kata ru un kat ber ka surkar dan kat ber ka konsil berkat ka jihun lang jongi kumki kitrai kali batki nonya kali. Kendrum kenram ma kani ka kamlum khajana ki nagaliang ka jongki gidon kini ki katu ka ni kitulget ki balum khajana naki ASEAN members ke jungi kadon ki bon kata ka ngikeli yong kade ke gid yu nakaliang juki yong o kani kade ka manlum khajna nam tagi non tribal te nakaliang juki para kasi jungi pat ngila keli yong film kat no nakaliang juki yong ilum sanspa nam tau no non tribal te nangi para kasi pan kishim ars pa sanpo te kani kapen lumar jimu jebor khat ken yangi ginong nya kali bi try kali te kamut pa kapau ba yo non tribal lani kali badena bar film sanspa nangi kasi film ars pa sanpo te kalong kai ga jingmut pan kenyang ningim sutu shu te kapau imat batang nama ngide ginong nya trok lani gi try trok kapenlong ngi ba siteng ngide kasi siteng ngide yu ubar jela imat kalong pakai te nakali jong ba jong isiam ru barang-barang jogi meneru ila asngo ba nakali jong imyo jingtip bata padang le jing ila kan sai ba undai ba pha ban le unta ban la shule hi de gini ginong wai lani ginong shimini khrdop te nakali jing iru hani ka banta ila shimkia bat ila kular ngi ba hagini kisi banwan insap dia ki katu kan ni gitulgit lani kita ki khrdop um kajna nakali jong ihapan wengno but in bu ya kini kedop kanya tang nai le syong la yo ya ka report na kataka working plan kata ka ba nakalin jung ular ni man ai gini kubot se gini kinong up kedop ndang kajana bakim dai shu ban barngam ya ki try kali bat ki nonya kali ke jung namar ka ai ka bosi kalong ba kini nong up kedop
jong ka konsil ba jong ka himaru ka hima mata ba sa long sang hima melin ki ong ba nakaliang jong ki kamot ba ki berngam bersit ya ki dekot ki jungi kalong ba bangikit be ai ngikit be anya ke aba ngikit doyong ru de jong la jong ngikit kit ngaru jong la jong ngikit ding ru jong la jong ngikit khanda ngikit siap kit mau ru jong la jong te jing shamut ka git jong ka konsil ba ka git jong hima kamdai ban korong bisa nang ye bangikit di kita Nakaliang uba join us JTL Lamare unang ai jingmut ka association ulaong. Badangshan haka arpoi tarik unai lar arja arpulai ka Ministry of Road Transport and Highways kadang penmi jing batha ba omdai bandon ki kerdop krong khajna hasilanter ka surok kat kum ka hukum jong ka Supreme Court. Hadin berkilayawan ut palat kini ki driver ki malik truk patu kini kinom yak truk nakaliang kesungan nak jingi kenduk lang jingi selok lang bari ba mos ba kiwi kiwi kita khot jong ka association te ngela tho sha ka Ministry of Road Transport and Highways men hau benai April jong sedam arajar ROR te ngi iba hadin khasau si ka Ministry of Road Transport and Highways kala ai ko order ba kim day ban bu igidu ki jaka ki ba lese kum ka jaka from pisa bat ter ha shilenter jongka National Highway batru ki state road kini ka order kalawan very clear kala long ka ba syai kedar hadu kata ba on don bala ban shim ban lumpisa na kinung nya kali le ni kinung nya trok ter kan nomor ba kalong bean kalong persya ya kini ko order ka penmi data Ministry of Road Transport and Highways tingi i ha kini ka arpui tarik jong benai Ogos jong sedem arajar arpulai kini kadang datang sita yo tamenta ka Ministry of Road Transport and Highways ro kala penmi i ka ju hi ko hukum ba omde ban krong pisa omde ban krong gidu kijak jing krong haki denti sengking ke ba pentut ya kai lek kawan ke ba pentut ya ka ya ke yang jongki nong nya kali nong nya trok punta tetet ti halor ketu ka jingkli ke ba fikli ngimutan hoj nomor ba habang itu sepok ke ministry lada kalong kabam yahap ke bumut ba ke ministry ru kodom simkia hendengi i da ke jing tho ke ministry kala ai sengi ba ke pensyai ba ka ai ke jing syai ba hapok megalia om don menu balak ban krong pisa bi anya po kirut surok lai tang sautuli ki jaka kitu ngala ai pi ke kopi ke ba hak ministry ke ba phila ban refer nang tu ke ba phila ban support ban sot nang tu ti halor kita ngi fight pe halor kita ka order ke ba penmi dekat Ministry of Road Transport and Highways tak kadau habangiyat dekat ni kalenti ke bumut ba ngijob ki issue hendai ladangi yat dak wei pada kalenti ke bumut ba ke ministry ru konom sngap kini kijing tok gitu isi pom ministry kin sulong le noi ande habang iyat kat kum ke order kat kum kata ke guidelines dan kat kum kita ki kendon ki bakal abo ke ministry ke bomot ba hijab gini te menta kalau ko basusi ba hadin baki ko ba ngi presiden mentan ba kila pendu itu ki git gitu ki por henry menta ki sedang biang banmi hatu ko por chief minister jongka jela meghalaya ru la khot ya ke meeting bat UCM juga KHDC bat UCM juga GHDC kumno ban te la kami kini kijing don kini gigit Henry menta pade hadin kat tu kat ni ba lakot meeting chief minister ngi ikala kenja Henry menta pade ki stang yang banmi kumong iba ba mos mentan presiden yang bawat UCM ru umtip ya kijing don juga kat tu kat ni tili gigit kade kalong ke ka jingle ya laj na council claim kijing tip te halor kini kenong remru lada kum kini kigit na kaliang kejungiru lada kidang yaimi kumni ban shim dikwe pada kilat lenti begini thok yang sedelhi Henry ka jingi kundu jungi ban mentau du CM pada kalong positif to ngini up share kita ka positive news na kaliang kejungki ba ini page kundu kalong te lada kalong ka bangila penyeterilang te ngini sutenat penyeterilang pramangi mo ngini kentiu iwe Henry lada kalong pada ka ba yai light na ka an nginom la ban pejang